Ka United Democratic Alliance kepada kekenhun senrap kebayalam yaki Executive Committee haka Khasi Hills Autonomous District Council. Haka laitrik urempang arhajar arpuar. Kala syemekarai ban penyeng UMDC ka mau plang dengyai uba lamprang bla kum kurtong banikonik election chairman jangka council. Bat kala persyaru bandon yaki village council haka jing penkela thamai yaka 6th schedule jangka riti sensyari. Ya kini kejingyalang jang ke United Democratic Alliance UDA lapanya diubah titas Starwell Khan ubadairu Chief Executive Member ke KHADC. Ha kebalawan banyak syembenta di KMDC kepada nakal yang sensyar, bat kini kejingyalang nak kesur ke menjur ban penyang ubah lamprang bla banyak konik election chairman. Namar ba kejingin okam ubah penyat sing siem kadai kebelai penbet hapok keseng NPP. Bat hakajuk ke poru kadai ke arrangement hapok ke parti NPP ya kaba kila sudai ban IT no ya kani kam ha we pat udkhat jongka parti NPP tina kaliang jongka parliamentary party jongka parti NPP jongki MDC kila ai yang ada ke jing tho ba hadin ba larisan ba peniat kila jit no ya iba lamprang bla ban long kum u nominate no candidate na ke benta ke kam chairman hakanika election ke banlong haka nyau tarik. Tena kaliang kecungi ka UDA hadin bangi layo ekanika city. Ngi soba ngimdon pat takungway pat namar kani kedika arrangement kecungi naduk mensua. Baya ka kam chairman hang ni po council anbat na kaliang jongka NPP te ngi na kaliang kecungi ngi menjur bet ya kani. Bat ka UDA mentakasni kala menjur ya ka kerteng jong iba lamprang bla banlong u kandidat nak bentah ke kam chairman hak election ke banlong si Monday. Ka Executive Committee kalai taisani ru halor ka jing terwa ban penkela thamai ki kendon jang 6th schedule kariti sensyari khamtam halor ka jingdon kisuki MDC hapok ka council bat ka jingweng no ka kentian unrepresented tribe hak ka jingthung ya ki MDC. Habai keran bagi nong pathai kubor ubat titas Starwell Khan uloong ba kejingelang jang ke UDA ai kublai ke sarkar jela bagalapha ikijing ajing mot ke sarkar preng katkum kejing kwa jang ke council hnrai uong pat ba KHADC ke persajor ke rai jang ke sarkar ban penkha yaki village council namar ba kam syamlakran syai bhai ke kam tam ha ba ke council nadu ke basdang kala dep ban penpau ba kejing penkela thamai ke 6th schedule kamdai ban kata iki traditional institutions nekiriti senchar tenrai. Nalor kani uloong baka UDA kale kran ru halor kejing pelat ke sarkar pedang ya kesong pisa kebelah sakut mentala arbenai hak sarkar jela. Nalor kejing saateng ki bil jongka ki bekentop eka land bill bat ke village development bill. Uli itu basyan ke executive committee kan selai kendo yu menteri rang ba ke jela banyak kran halor kini kimat. Jing slam jongki scheme kiba ke sarkar India kala pelat cengi mentala don kumba arbenai dan reka sarkar negara keempat pelat duk mentah dia kani ru ngila fry nak parti nak kenhun ke jungi bangin dia kendu yo chief minister ban pen mau biang halo kani namar kumba long mentah ki don hadu likely ki scheme ki ba la sanction nak central government ke bangi dei ka hok ke jungi ka district council bangin dia ban pen trikam lang baki scheme ki prepare hapo ki snong ki thau ki bahap po put sam jong ka council kabalai ngila ya kren ru kendiat halo ka jingmi hakot kubur ba ka kabinet kala menjuri ya ka propose amendment ya ka 6th schedule but ngisoban ai kublai ka sarkar ba kala menjuri ki kat tu kat ni tali kimat kibaya dei bat ka jing ajing mut nak liang ka jongi council bakata kalong kum ka jing bom weng bom menjur jongi ya ka jing don jong ka tu ka unrepresented tribe ya ka baka sarkar kala menjur ba numbu e ka tu ka ba ara be dei baka seat number of seat bat ka balai pat ka ba nak liang ka jongi menta ka singi la ya kren sani bha kalong ba ngim menjur pat ya ka jing rai jong sarkar bandan ya ki village council kajing bemenjur jongi ya kani nama kalong bangim syai kai kajing thmu jong ka sarkar ba ha bemenjur ya kani village council namar kumbang yang halo kanong rem banadu basdang
Baka nono ka amendment ka six schedule. Kadai ban long bandang penklan cu ya ke traditional institution ki bengi idon ka bamut ki dor bersnok. Ternyata kadau ka nu ka jingwan ra ya ka amendment ka ban penkela dur ya ki traditional institution jungi nakal yang kejungi ngin menjur dalilai ya kata.